President Ramaphosa uri ule nyimpini yikulu yo lwela ku ponisa African National Congress. Ntlhanu wa vanhu ku katsa na mufambisi wa chicha Alex FM va paleseriwa no dlawa hi swigevenga elokixi ra Alexandre eJoni. Kasi ka mitlangu Banyana Banyana va kongoma Australia New Zealand 2023 endzhaku ko hlula Tunisia eMorocco. Vaka ina nkarhi nakambe lama mahungu ya SACP eririmi ra Xitsonga. Riperile murhangeri wa vandla ra African National Congress President Cyril Ramaphosa u byele vandla ra makhomanisa SACP leswaku u le nyimpini yikulu yo lwela ku ponisa vandla rakwe ra African National Congress. Ramaphosa loyi a tikomba a ri na nkhinkhi namuntlha u ri a nge pfumeli ku chuhiseriwa hi vanhu vo karhi mayelana na mhaka ya purasi ra yena ra phalaphala. Van'wana politiki vo hambanahambana ku katsa ni le ka vandla ra yena ra ANC va koxa leswaku a tshika ntirho endzhaku ka loko swigevenga swi yive mali ya ntsengo wo karhi leyi nga kumeka epurasini leriya. We are in the fight for the soul of the African National Congress. I will not be intimidated, nor distracted, nor bullied into submission. Now, for as long as I'm still privileged to be the President of the Republic, I will do my work. Murhangeri wa ANC Cyril Ramaphosa uri a nge pfumeleli swihehlo swa mhaka ya le purasini ra phalaphala swi n'wi sivela ku endla ntirho wa yena. U byele nhlengeletano SACP ku ti langutela tanihi leswi lava nga vuyeriwa eka ku vutliwa ka vulawuri bya mfumo kumbe state capture va lavaka ku ri tiko ri nga ha fumeki. We should view the orchestrated acts of public violence and the destruction of July 2021. This was a deliberate but unsuccessful effort to foment a popular insurrection against the democratic state and our constitutional order with the intention of shielding those responsible for wrongdoing from accountability. As this alliance, we need to understand that the onslaught on our democracy continues in several overt and covert forms, and we need to remain resolute in our determination to defeat each and every effort to derail the national democratic revolution. President wa ANC ura leswaku ku ni ku kokelana exikarhi ka swirho swa vandla leri fumaka tanihileswi nyimpi yo lava ku lawula vandla yi ti nyikaka matimba. We will never succumb to the manipulation and disinformation, to the abuse of office, to the undermining of democratic institutions, or to the threat of violence or insurrections. We are in the fight, comrades. We are in the fight for the soul of the African National Congress. And we will not back down for fighting to ensure that the ANC is revived. We are also in the fight for the survival of our democracy. We are in the fight for the survival of our way of life, our way of doing things. Eka lava koxaka ku ri a tshika ntirho, Ramaphosa wa khomele xitsundzuxo. We will not submit and we will not relent, nor will we ever give in. Ramaphosa u ta vulavula eka nhlengeletano yo hlawula vurhangeri bya ANC eKwaZulu-Natal. Nhlengeletano leyi nga ta va na nkucetelo wukulu eka nhlawulo wa vurhangeri bya ANC hi n'hweti ya N'wendzamhala. Kasi hala tlhelo vandla ra ANC ri nyikiwe masiku mambirhi ku yimisa no hlongola President Cyril Ramaphosa entirhweni. Leswi huma eka papila ra xikoxo xa vakombisa ku vilela lava nga macha va ya tihofisinkulu ta vandla eLittle House eJoni. Va koxa leswaku Ramaphosa a suka exitulwini hi mhaka ya swihehlo swa vukhamba epurasini ra yena ra phalaphala. Va hlengeletanile ku kombisa swivilelo hi ndlela leyi ANC yi khomisaka xiswona mhangu ya le purasini ra phalaphala eLimpopo. Va kombisa ku vilela va ambale swiambalo swa ANC naswona va koxa leswaku murhangeri wa vandla Cyril Ramaphosa a susiwa exitulwini loko ka ha yimeriwe vulavisisi mayelana na vukhamba lebyi humeleleke epurasini leriya hi lembe ra 2020.
va rhangeriwa hi Khalnehas, Supramuma Pilu na Des van Rooyen. President Ramaphosa, you know in your heart that something has gone wrong at your house. You know. If you did not know, you wouldn't have spoken to the VIP protection. If you did not know, you wouldn't have given a task to deal with people who gain entry into your house. Swin'wana swikoxo eka papila ra xikombelo swi katsa ku hungutiwa ka mafurha ya mimovha. Hi le tlhelo va koxa leswaku mphakelo wa gezi hi ku siyerisana wu herisiwa. Va nyike ANC masiku mambirhi ku endla xitiviso xa ku susiwa ka Ramaphosa exitulwini. We, as the members of the ANC, in good standing, we have gathered here, coming from different regions and branches across all the provinces of the South Africa. We are here to remind the NEC as the governing leader of this party and an extension of the national leader for South African citizens that we, as the ANC members, we demand the following. Cyril Ramaphosa must resign and must be expelled from the ANC within 48 hours. March leyi sunguleke eMarritzfield Gerrard Square ku ya eLitholi House, naswona papila ra swikoxo ri amukele hi Sibongile Besani na Colin Maine va ANC. Holobye nkulu wa Gauteng David Makhura u ri ku karhi ku kanerisiwana na holobye wa maphorisa ku rhumela maphorisa yo ngetela elokixi ra Alexandre eJoni. Leswi ta endzhaku ko paleseriwa no dlawa ka ntlhanu wa vanhu hi swigevenga. Lava nga dlawa va katsa mufambisi wa xitichi xa radio xa Alex FM Joshua Mbatha na vatirhikulobye vambirhi a va karhi va muka kaya hi milenge va huma entirhweni loko va hlangana tinsulavoya leti nga koxa ti-cellphone na mali loko va nga si va palesela no dlaya Mbatha. Lavan'wana vambirhi va ponile. Holobye nkulu Makhura na holobye Cele va ye Alexandre endzaka ka mhangu leyi. One would love to thank the people of Alex, the councillors and everybody, Izinduna Hostel, that in the shortest possible time, police have worked well. At least they found one murder weapon and they found some empty magazines. They've picked up empty cartridges of a pistol, no AK this time, and they've arrested 7 people. So that is on the cooperation of the community. We can simply say that rather than giving details of where those people were arrested. But again, the community of Alex has been super in terms of working with the police. Kasi mahungu ya sweswi leswaku nkombo wa vanhu va paleseriwe no dlawa epurasini ra le kusuhi na Castel eFree State. Mulawuri maphorisa endhawini liya Mutlansi Mkhwebane u ri n'wini wa purasi u kume ntsevu ya mintsumbu ya vavasati na un'we wa vavanuna endzeni ka yindlu laha va tshama kona. Mkhwebane u ri mavito ya vona na malembe ya vona a swi tiveka ka xiyimo lexi hikuva va ka vona a va si fika epurasini ku ya tiyisisa mavito ya vona. Mkhwebane u ri xivangelo xo dlawa ka lava nkombo a xi si tiveka na xona. Kasi naswona u ri maphorisa va nghena hansi va le ku lavaneni na vadlayi. The organized crime unit in the Free State is investigating 7 counts of murder after lifeless bodies of 6 women and 1 young man were found in a house on a farm, Lismo, outside Castel. This is after these bodies were found with bullet wounds with a caliber still to be identified. We are appealing to anyone who might have experienced or witnessed this incident to please provide such information via our SAPS app or can provide information via Crime Stop number 0800 10 111. Ntshamo wa palamende wu lavisisa loko mutirheli wa vaaki Busisiwe Mkhwebane a fanerile ku rhangela hofisi liya wu nghene eka siku ra vuntlhanu namuntlha endzhaku ko sungula ximfumo hi Musumbhuluko. Khale ka mutirhi wa le hofisi ya xibalo SARS ku nga Johan van Logerenberg u ye mahlweni a konanisiwa hi gqweta ra Mkhwebane ku nga advocate Dalimpofu. Xihloka xa ha vekiwe enhan'wini ya musirheleri wa vaaki loyi a nga yimisiwa entirhweni Busisiwe Mkhwebane. Eka ntshamo wa ku n'wi susa exitulwini a ku ri siku rin'wana ra ku lwisana ka nawu. Advocate Dalimpofu
a ri kona ntseni ka Van Lochrenberg bya huku loko chachamisiwa exitikweni. Lavambirhi va le ku phikizaneni ku tirhisiwa ka ku vitaniwa ka xiyenge xa vuhlori xa SARS hi vito ra SARS Rock Unit. Apart from you and I, out there are South Africans, I don't know how many, who will agree with you that the unit was above board, nothing wrong with it, and so on and so on. There's another large number of South Africans, again, I don't know how many, who believe that the unit was unlawful and rogue and all the things you've just enumerated. That is unfortunately how a successful propaganda campaign works. Mpofu u tlhele a konanisa Van Lochrenberg mayelana na swiviko swa ntlhanu leswi nga huma eka vulavisisi bya xiyenge xa vuhlori xa SARS. In other words, at the time that she then relied on this report, she was in illegal possession of the report. Since I've been trying to tell you that she was trying by all these methods to regularize, or let's say legalize that possession. I understand, sir. I understand. Ku tikhoma se a swi tsandza tanihileswi Mpofu a humelisela ehandle vuxokoxoko hi xiyenge xa vuhlori. Does the rogue unit still exist, Mr. Van Lochrenberg? I don't know of any rogue unit, Chair. Is that your answer? Which unit are you referring to, Mr. Mkhwebane? Ku banana hi rhanga ro hisa ku ye emahlweni. I promise never to refer to advocates as rogue advocates. Yes. Well, if are you trying to be coy and funny, Mr. Lochrenberg, so that we can laugh at the right time? Pardon? No, Chair. Swirho swa palamende na vona va nghenelerile. I find his behavior, and I said this yesterday, towards this committee and towards the witnesses to be aggressive, to be disrespectful, to be interrupting, to be arrogant and dismissive. I think this committee has got a chairperson, and that if Advocate Mpofu or any of us are not consistent with the directives, it is well within the chair to bring us back into order. Mpofu u vi a xungeta ku ti humesa eka ndzavisiso loko a nga hloniphiwi. U vula leswaku yena a nge chavisiwi hi munhu. Kambe Van Lochrenberg u vi a kombela ku rivaleriwa ku va a vitene Mpofu gqweta ra vukhamba. Ndzavisiso wu ya emahlweni. Ku kala ka nawu wo veka erivaleni matirhiselo ya maqulu ya rhaba eka xiphorisa xo lawula ntshungu wa vakombisa ku vilela swi le ku kaneriweni nakambe leswi ta endzhaku herisiwa ka milandzu ehenhla ka munhu maphorisa lava hehliwaka hi ku dlaya Mthokozisi Nthumba u dlawe ku baleseriwa hi maqulu ya rhaba eBramfontein eJoni laha a nga tikuma a ri xikarhi ka ntshungu wa machudeni ya le Wits lava terekile. Hofisi ya tidyondzo ta vusirheleri va ri rifu ra Nthumba erin'wana ra mafu ya laha tikweni lama vangiwaka hi matirhiselo ya vusofa ya maqulu ya rhaba hi maphorisa. Swi nga tikomba ku ri mati ya ntsanana kasi nambu wu ya wu tala loko swi ta eka vanhu lava dlavaka hi maqulu ya rhaba. Tatana Mthokozisi Nthumba na van'wana va vatirhi va le Marikana va lahleke hi vutomi bya vona hikwalaho ka swona. Kambe swa tsandza ku ri va kuma vululami. Mutivi wa xiphorisa David Bruce u vula leswaku xiboho xa khoto eka ku dlawa ka Nthumba swi ta endla leswaku maphorisa ya emahlweni va endla ku rhandza. A critical issue is that rubber bullets are potentially lethal. They are more likely to kill a person if they're fired at short range and targeted at the head or upper body. Some police members seem to think that they are fairly harmless. Bruce u vula leswaku hambileswi ku veke na xiviko xa huvo ya vativi hi 2016 endzhaku ka ku dlawa ka vatirhi eMarikana hi 2012, maphorisa na sweswi a va koti ku lawula ku tirhisiwa ka maqulu ya rhaba kumbe ku tiyisisa leswaku ku tekiwa vutihlamuleri. Kusukela hi 2012 va xiyenge xa ku tirhisana ni milandzu ya maphorisa IPT va kume magidigidi wa swivilelo mayelana na ku tirhisiwa ka maqulu ya rhaba. In the year 2020-2021, IPID registered 830 cases of the discharge of an official firearm. Out of this number, 177 were a discharge of an official firearm using rubber bullets. 27 cases were completed and decision ready. As IPID, we normally make policy recommendations to SAPs and the Metro Police Service, advising them to develop strategies that would guide officials.
Suping wa pfumela leswaku a swi olovi ku kumisisa leswaku qulu ra rhaba ri huma eka xibalesa-munhu loko ku pimanisiwa na maqulu ya ntiyiso. Xiviko xa komiti ya timfanelo ta ximunhu ya nhlangano wa tinxaka UN xi na milawu ya ku maqulu ya rhaba ya fanele ya tirhisiwa njhani. Xiviko xa pfumelana na swibumabumelo xa xiviko xa huvo ya 2016. Bruce u vula leswaku ku ri swilo swi cinca ku fanele ku tiwa na milawu leyi nga erivaleni ya matirhiselo ya maqulu ya rhaba. U tlhela a vula leswaku mhaka ya ku maphorisa ya nga teki vutihlamuleri swi fanele swi tekiwa enhlokweni swinene. Hambileswi va ndzawulo ya maphorisa a va pfumeli ku burisana na SABC hi mhaka leyi, va ndzawulo a va hlamulanga swivutiso leswi va rhumeliweke swona. Malela kaya randi yi tile lo pimanisiwa na timali ta man'wana matiko. Nxavo wa dolara i 17 rand 6 cents, pondo 20 rand 26 cents, euro 17 rand 21 cents, kasi pula tiko akilana na Botswana i 1 rand na 33 cents. Nsuku i $1,704 a ounce, platinum i $844 a ounce, loko nxavo wa oil mbisi i ri $101 wa tidolara na 85 wa cents hi mphongolo yi ri yin'we. Xipano xa Banyana Banyana xi fikelele xikongomelo xo sungula eka mphikizano wa AFCON eMorocco. Xi kote ku ringanela ku ya eka mphikizano wa xitlotlo xa misava xa FIFA eAustralia New Zealand lembe leri taka. Va kote ku fikelela leswi hi ku hlula Tunisia no hundzela eka semifinal ya AFCON. Banyana Banyana va yise emahlweni na tlangelo ra kahle eka mphikizano hi ku hlula ntlangu wun'wana, naswona sweswi va kote ku ringanela ku ya eka mphikizano wa khapu ya misava lembe leri taka. Vatlangi va kombe vuswikoti no tiyimisela hambileswi va nga na mintlhontlho ya COVID-19 no vaviseka ka muhowisi wa vona Thembi Kgatlana. It shows a lot of character with this team. They showed a lot of grit and not a pretty performance, but as I said, we're going to the World Cup and that's what it's all about. You know, we knew the game was going to be huge and we knew there was going to be a lot of pressure, and we said that the Tunisians can play and they showed that they can play. Banyana Banyana va hose goli ya vona yi ri yoxe ntlangu wu ri na 14 wa timinete hi Jemensi ya Ponce. Afrika-Dzonga ri kume mikateko yo tala yo huwisa eka swiphemu hinkwaswo swa ntlangu, kambe hambileswi a va ri ku lawuleni ka ntlangu va pfumelele Tunisia ku va hlasela. Banyana va ve na nkateko ku va va nga huwiseriwi, naswona xipano xa le n'walungu wa tiko ra Afrika xa Tunisia xi aleriwe tipenalty timbirhi. Afrika-Dzonga lava nga kota ku sirhelela golo ya vona yi ri yoxe ku ringana 70 wa timinete va ta ringeta ku ta na tindlela tintshwa to antswisa matlangelo ngopfungopfu emahlweni. I hope that we can continue, you know, as a team to grow and be better and kind of just, you know, take it from there and focus on the things, you know, that we didn't do so well, try to rectify them, and take the things that we did do well and get even better at them. A ku ri ni ntsako eka kempe ya xipano xa Banyana Banyana. Va fikelele ku ya eka khapu ya misava kambirhi hi ku landzelelana. Banyana va ta hatla va nhlengeletana ku lulamisa ntlangu wa ti-semifinal ehenhleni ka Zambia. Kasi ka mavona namuntlha hi nga skimeta xana ku nga va ku ri nkarhi wa leswaku President Ramaphosa a suka exitulwini ke hi mhaka ya phalaphala, naswona loko swi ri tano i mani a fanele ku teka ndhawu ya yena. A hi tweni. President Cyril Ramaphosa a va n'wi tshiki a fuma ku ya mahlweni hi mhaka ku loko ku ri ku na swikandalo leswi vona va n'wi vonaka va n'wi hehlaka hi swona swo fana na swa le purasini ra yena ku i teke timali, a nge si a gwiviwa hi swona va n'wi va na nandzu. Loko ku ri ku na va swi vona leswaku i le ku vumbumuleni ka swo tala swikandalo leswi a swi endliwa laha tikweni, va swi vona ku swi ta humela a rivaleni. Ramaphosa wa ha famba kahle ko va ku hi na vanhu vo tshamela ku sola, even if u nghena un'wana ku ta ku swi swa mikuva ku va nghena mina hosi skepe va ta sola. So Ramaphosa i lo kuma swilo swi onhakile, a hi n'wi nyikeni chance. Problem ya hina vaakatiko va Afrika-Dzonga a hi nyiketi munhu chance yo tshame ro sola. Ni vona ku ri hi nkarhi wa ku ri Ramaphosa a tshika ntirho a ya vonana na mabindzu ya yena, then ku cinciwa nayo ku ri hina vaaki hi ta ti langela munhu loyi hi lava ku ri ku ve yena president hi mu votela hina. Mina hi mavonelo ya mina a ni vonangi swi lulamile ku Ramaphosa nkarhi wa sweswi a nga kumeka a susiwa exitulweni hi ku swa fana.
akakona loyi ni vona ngaku a nga kumeka a khoma xitulu lexi Ramaphosa a nga le ka xona ku xitulu lexa na xona a xo olova ni xa hisa swinene xi lava munhu a nga na vutihlamuleri to fanisa na Ramaphosa inkomu kasi namuntlha magimeta kwala Oscar Chiviti u ta hetisela ta maxelo endzaka mavhengele mina vito i Musa Mabonda ri perile eka madamu lamanene ndza mi perisa hinkwerhu a langutiseni maxelo eka madamu ya siku ra namuntlha hi langutisile mpfula leyi nga ta yi ri na mpimo wa 31% loko hi langutisa leyi en'walungwini wa xifundza xa Limpopo hi kombela vanhu hinkwavo mi ti lemukisa kambe ku ri na mapapa lama nga ta angarhela hlanguti leri hinkwaro kombela vanhu hinkwavo mi ti lemukise endhawini teto kambe loko hi langutisa maxelo esikwini ra mundzuku ku ri na nkungwa lowu nga ta wu ri kona loko hi langutisa rihlangutini leri hinkwaro hi kombela vanhu hinkwavo ni mixo mi ti lemukise xikan'we ku ri na mpfula yi nga ta yi ri na mpimo wa 31% hi kombela vanhu hinkwavo mi ti lemukise endhawini teto kambe loko hi langutisa maxelo ku ya hi xifundza hi sungula hi xifundza ya Gauteng ku ta ku ri na dyambu ehenhleni ka xifundza xa hinkwaswo kambe ku horile loko ni tsa Vereeniging yi ri ka 18 wa degree Pretoria yona yi ri ka 20 wa degree a fikeni kona a Limpopo nakona ku ri na dyambu ehenhleni ka xifundza xa kambe karhi ku pfumela Lephala yi ri ka 23 wa degree Polokwane yi ri ka 20 loko ya fika kona a Giyani ka Mninginisi yi ri ka 21 wa degree a fikeni kona a Mpumalanga tsundzuka ku ta ku ri na nkungwa ehenhleni ka xifundza xa hinkwaswo kambe Skukuza karhi ku horile eka 22 wa degree Carolina ku titimela ka 16 wa degree eMalahleni na yona yi ri ka 19 wa degree loko hi fika kona le a KwaZulu-Natal ku ri na mapapa ehenhleni ka xifundza xa kambe Ladysmith yi horile ka 19 wa degree Pietermaritzburg 22 loko ya fika kona Durban yona yi ri ka 23 wa degree a fikeni kona Eastern Cape ku ri na dyambu ehenhleni ka xifundza xa hinkwaswo kambe ku horile Craddock yi ri ka 22 wa degree Makhanda yi ri ka 24 loko ya fika kona East London yi ri ka 23 wa degree a ngheni kona a Western Cape ku ri na dyambu ehenhleni ka xifundza xa hinkwaswo kambe karhi ku pfumela Clan William yi ri ka 26 wa degree Cape Town yi horile ka 22 wa degree famna kuhlanguti ya fika kona a Mossel Bay yi ri ka 26 wa degree loko hi fika kona Northern Cape ku ri na dyambu ehenhleni ka xifundza xa kambe karhi ku pfumela Springbok leyi pela dyambu yi ri ka 24 wa degree Sutherland yi horile ka 18 wa degree Appington 25 loko hi fika Kuruman yona yi ri ka 23 wa degree a fikeni kona Free State ku ri na dyambu ehenhleni ka xifundza xa hinkwaswo kambe ku horile Bothaville yi ri ka 20 wa degree Bloemfontein 21 loko ya fika kona a Sasolburg yi ri ka 20 wa degree kambe a fikeni kona a Northwest nakona ku ri na dyambu ehenhleni ka xifundza xa hinkwaswo kambe ku horile leopela dyambu Tosca yi ri ka 21 wa degree Taung yi ri ka 23 loko hi langutisa Bloemhof yi ri ka 21 wa degree kambe Rustenburg na yona yi horile eka 21 wa degree ka vulawuri ra mina ri helela kwalano a ku ri maxelo hlayisekani